ngarangdo social media da yamna nuaitaba thawdo amaga loinana akhoi Govinda ji gi campus manungda akhoi masak khangdaba nan manipuri amani nupa amaga nupi maga hoi ani se yengbu nuaitaba thawdo khara social media da viral orapoti ge akhoi Govinda ji police packet amadi akhoi gi Govinda ji sigi manungi section officer bingona panjarabada siri Manormayum Baris Sharma yauna magi bakhada khoi myam chalaga pati thi badagi ngarang thawdok da chenari ba ani do phaja bangamle aduga moi ani se akoina laimangda khurumaraga singdo hale amadi moi gi mathakta akoina police ki ba lokhopam thokba lokhotare aduga social media da moi ani se pharaga koina singdo halage na adu khudong chabu tung lawjage कल आया था पूजा के लिए तो मतलब बिना जान के ऐसा हो गया। जोर से बोलो, जोर से बिना जान के ऐसा हो गया। सॉरी, अच्छा नहीं लग रहा है सबको, इसलिए माफ कर दीजिएगा। दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। बस गलती हो गया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कल जो हुआ वो गलती से हुआ है, दोबारा नहीं होगा। मंदिर में आके ऐसा आप लोग जोर से गलती हो गया, मुझसे माफ कर दीजिए सब लोग। दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा।